ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯗꯥꯅꯤꯞꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒꯤ 118ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅ 27ꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯕꯦꯁꯠ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯁꯤꯀꯥꯗꯥ ꯐꯤल्म ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛशꯟꯒꯤ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯂꯩꯃꯅ तोंगान-तोंगान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड क्या फंगलक्पगी मपाउ इंटरनेशनल अमदी नेशनल लेवल अवार्ड क्या फंगख्रबा EY द रिपल की स्पेशल स्क्रीनिंग अमा उत्खिबगी मपाउ कंगला मिनी फिल्म सिटी हाइबा मणिपुरी फिल्म सिटी अमा कोंबो उचेकोन खुनौदा हंगदोखिबगी मपाउ गुरुमयुम अक्षय कुमार शर्मा ने येकपा पेंटिंग सिंगी सोलो एग्जिबिशन अमा पांथोखिबगी मपाउ सनसिल्क मेगा मिस नॉर्थ ईस्ट की 19th सुब एडिशन अमसुंग बियरडो मेगा मिस नॉर्थ ईस्ट की 12th सुब एडिशन की इम्फाल ऑडिशन पांथोखिबगी मपाउ नोमाइटेम सुसांतिना तरागतरेलक सुबा स्टेट लेवल ऑरेंज फेस्टिवल की मिस ऑरेंज क्वीन की मिंथोल फंगखिबगी मपाउ सो गाइस ngasi aham mapauda puzarkliba asi Manipur की सकनारबा फिल्म मेकर रोमी मैतेगी अखोगी युमना 19 सुबा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला IFFK की बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म FIPRESCI अवार्ड अमदी NETPAC jury स्पेशल मेंशन अवार्ड पीदुना इकाई खुमनबा उलखिबगी मपाउ असी मियां पुन्ना हिंता The Fipreski Award for the best film in the international competition goes to Our Home Ek Hoigi Yam, directed by Mr. Romi Methi. 23 सुबह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला IFFK दा मणिपुर की सकनाइरबा फिल्म मेकर रोमी मिटेगी अखोगी युमना बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म FIPRESCI अवार्ड अमदी नेटपैक ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड पीदुना इकाई खुमनबा उलकले दिसंबर 9 दगी दिसंबर 13 फाउबा नुमित निपानी चुपना चथखिबा 23 सुबह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला IFFK दा चिंगशुबम सिटल अमदी रोमी मिटेना पुथोकपा लोइनना रोमी मिटेना डायरेक्शन पीबा मिनिट 89 सांगबा अखोगी युम हाइरबा फिल्म असी इंटरनेशनल कंपटीशन दा जर्मनी बोलिविया तांजानिया ब्राजील ईरान इजराइल वियतनाम टर्की स्पेन याउना तोंगान बलैबाक तरागा मरी की फिल्म चांगदमनबदा अखोगी युमना बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की मना फंगलखिबनी अखोगी युमना 23 सुबा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला IFFK दा बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की मना लौरकपदा फिल्म असिग डायरेक्टर रोमी मैतेबू ममी मपाउगी माइकैदगी हराउ तयामबगा लोइनना नुंगाइबा फोंदोकचरी सिकादा फिल्म प्रोडक्शन की मिनट 45 सांगबा लॉन्ग शॉर्ट फिल्म लेम्बी लैमना तोंगान फिल्म फेस्टिवल सिंगदा तोंगान अवार्ड क्या फंगपगा मरी लेनना इपोम मीडियाना सिंदुना सगोलबन मैनो लेरक मचिंद लेबा पोकर टेस्टा फिल्म असिकी निमित सिंगा उनखिबगी मपाउ असी अमु मिइंतामिस सिकादा फिल्म प्रोडक्शन की मखादा पुथोकपा मिनिट 95 सांगबा लॉन्ग शॉर्ट फिल्म लेम्बी लैमना तोंगान वा फिल्म फेस्टिवल दा अवार्ड कया फंगलकपदा नुंगाइबा फोंदोक्तुना इपोम मीडियाना सिंदुना सगोलबन मैनो लेरक मचिंद लेबा पोकर टेस्टा फिल्म असिगी थौमी सिंगबु तरामना ओकपगा लोइनना इकाई खुमनबा उत्पगी थौरम अमा पांगथोक्रे थौरम अदुदा सरु याखिबा फिल्म मेकर बिजू थांगजमना फोंदोरखिबदा फिल्म असिना हंदक चेन्नई दे दिसंबर 9 दगी पांगथोखिबा डायमंड बेल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 दा बेस्ट एक्ट्रेस अमदी बेस्ट इंडियन फिल्म की मना लौरखी लोइनना दिसंबर 12 दा चेन्नई दा पांगथोखिबा केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 दा बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट इंडियन फिल्म अमदी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तारखी
Loinana Dimapur the Pangthokiva Falls Northeast India International Film Festival 2022 da Best Northeast Indian Film amadi Best Actress ki award fanglakpa ngamki hairi Lambi Laima hairiba film asida Bala Biju Thangjam Konikar amasung Niranjoy na chingbana maruoiva saktam singlangli Lembi Lima je yamna top tonganba film amane masi long short film ne 45 minutes ki aduga akhoi Manipuri film da hausi phawda in the sense id stories me am leiba matam da content me am leiba je akhoi yengraba ugraba adungu bagi kitang phawidana Lembi Lima jidana thaina pi ngai da guitar pa wari me am ju mythologically folk tales aduga ju kitang connect oiba plus modernized oiba haidi yam contemporary oiba wari oigani masi tungda ju akhoi by 2023 akhoi festival mayam atei da ju official entry oina chatpagi adungumba hope thilei Lakliba chahi 2023 da pangthokadaba tongan national amadi international film festival kayada saruk yaduna tongan mana kya lorpo oirasunu haibu wafam Mami Mapao gi Michael degi thangjari international amadi national level gi tongan ba award kya phanglakraba Biswamitra na direction piba Samir Thangjam na puthokpa EY the Ripple Haina Minthonba short Manipuri film gi special screening ama kakwada leiba Kumek cinema da utkibagi Mapao asi amu miyam punna internet International amadi national ki thakta tongan ba award kaya fanglakhraba Vishwamitra na direction piba Samir Thangjam na producer oiba EY the Rapil Haina Mingthon ba short Manipuri film gi special screening ama kawada leiva Kumek cinema da utkre Nongdol mamikol na sinduna tongan ba mana kaya laurakraba EY the Rapil Haina short Manipuri film gi special screening adu utkibani Kumek cinema gi proprietor L Rosan na fongdora kibagi matung ina Manipuri cinema ase malem ki thakta kadai fawat leire haiba adu miyam da khanganabagi pandam da film asigi screening utpani hairi loina na Kumek cinema asida Manipuri cinema khakta natana tongan ba leibaki film kaya su utpa haure hairi mapalam gi cinema yengning ba dumaina akhogi cinema ju mapanda yenghanba yabagi facilities to aina uning jabane haitare adi akhoina sida wakhanda de akhona Manipur nang Manipuri cinema je kape yai khanba ado PVR gumba Inos gumba mapanda stop leiba station ju kape yai kalbodo akhogi cinema namiba scope haibadi format haibatare siji mapalam da paliba aigi sta paliba project asi compatible oiragadi akhoina du insist tawraga si kapiu khopiu haibagi moi category myam le norms myam le wai sanami matungina agreement myam le adu matuni mon dum kape yaba ngatane adu ai targadi akhogi Manipur da leiba cinema ji ju mapalam da puthogadi kitang chakhut kadra haibagi ni Manipur da khak chakhut pagi natabada adu da khallaga le trial oina akhoina si tokjabane National amadi international award kya phangkraba EY the Ripple Haina Mingthonba short Manipuri film gi special screening ama kakwada leiba Kumek cinema da utkibada Mami Mapao gi Michael degi thagai perform chai Manipur government ki startup scheme ni makhada Tangla mini film city haina Mingthonba Manipur gi oiba film city ama Imphal East district ki Kongba Uchekon Khuno Lairen Pata haukiba December 20 da Manipur government ki power forest environment and climate change agriculture science and technology ki minister Thongam Biswajit na sangaduna Manipur miyam da kusina kibagi Mapao asi miyam punna mi inkamisi Kangla Mini Film City haina mingthon ba Manipur ki oiva film city ama December kunda Manipur government ke power forest environment and climate change agriculture science and technology ki minister Thongam Biswajit na sangaduna Manipur miyam da kusina kre Kangla Mini Film City haina mingthon ba Manipur ki oiva film city asi Kangla Films Manipur na Manipur government ki startup scheme ki makhada hangdok khivani Kangla Mini Film City hairiba film city asi Imphal East district ki Kongba Uchekon Khuno Lairen Pata hangdok khivani ngasi asi ayan ki yam nungaiba numine akhoi startup scheme gi makha da revenue stage da aina film city macha amakhak sajabane film city mata ma'am honorable minister Thongam Biswajit na sangabire aduga masigi pandam se aina Manipur film industry da aigumba awara pakhara na pik thalaba je film naming iba kangu jingina film indoor da gi mi mayum da sala nambai khudong cha da mayam de jail gi lockup ki police ki college gi everything amata masi khudong cha ba leita ba se masi yamna tension leita na mapam masi yam film ama namba da yamna ingna singna nama kanda film gi adugum laba mahaw ma
पीब ngamgadra na khandana masi project si paikhatsabani mayam punamak akoi ngasi hangdoksariba akoi kaino mini film city asida lakpiu adu tongan tongan ba event mayam ma hairiba kaino hall sida dum akoi pangthokpa su yai mayam punamak laaga amutang visit tawbiu haiba wafam jai lebang mayam da thamjari hauji hauji ahan bagi tang ki oina ai film mini film city haijari sida ina thamjai ja indoor gi set haiba tare indoor da akoi gi every indoor haiba tare indoor da hauji samna da set saraga namgada banina akoi na film da demand tarokpa magi mapot indoor da darka leba sing do aina madu set saraga piba haidi film taw matam da madugi project da yawriba indoor sing da koina set saba adugi potu madugi khudong saba ama pijabani aduga tongan tongan bai expansion tawna noi pandam di thamjari adu lenga sigi mateng achauba akoi gi startup scheme sina mateng oibiraga Indian Overseas Bank na ingonda khudong saba pibi bidagi maksigi kano si sajabani Kangla Films Manipur government ki startup scheme gi makhada Kangla mini film city ama Manipur da hangdorak asi yam afaba amadi thagat ngai oiba khonthang amani haiba wafam mami Mapao gi maike dagi thamje matang swai da yam tim break amatang logjagi khongla yang hanjarake Impact TV bin intazani Welcome back. Adom ni yung tabiri ba si Impact TV da sandok chariba. Mami Mapao gi chama ga talaga mapanrak suba episode ni. Break ki matungda puzirak liba Mapao asina. Sweet memories, memorable events and places in Manipur 2022 haiba team da. Nimin ini chupna pokna from Pochta Kumari Makar Yekpa hairaga miyam na hena khangna ba. Gurumayum Akshay Kumar Sarmana Yekpa painting singi solo exhibition ama. Palace compound laiba Department of Art and Culture Complex ki Art Gallery da pangthokibagi Mapao asi amu meeting kami. Pokna from Pauchi de Kumari Makar Yekpa hairaga miyam na hena khangnaba Gurumayum Akshay Kumar Sharma na Yekpa painting singi solo exhibition ama Palace compound laiba Department of Art and Culture Complex ki Art Gallery da pangthokri. Solo exhibition adu Sweet Memories, Memorable Event and Places of Manipur 2022 haiva thimda numit nini chupna chathakivani. Exhibition adu the painting sing ayambana Gurumayum Akshay Kumar na angang oiringe matamda ukiba lamdam asigi akoibagi saktam sing yektoktuna hauzik oiba akoibagi saktam singa khetnaba adu miyamda uba phanghali. ai mase amarom da haroga ai isa waina uga kariga khoi gi environment ki wafam se ai thoktana khotana madu ki thabak tawdar ka su ai isa gi waina apam bane aduga environment ki over changing lak pachini se loi ubiram gane mase loina structure ngak ta ngairam mane adugi own ba kaino sing se madu aina koi lazy sida environment ki karumba sugumba own lak sina kari oi bayabage haibado khandamina si haibagi adugumba message ma piningi haibasu yai adum gi wakhanda aduga ngasai gi own ba ani gi difference tu koi khangsi haibagi wakhalon amasu madudaida aina puhaningi Exhibition asina lamdam asigi miyamda tonga mahau ama pibata natana achauba para amasu miyamda tambibada chawna mating oregani haiba wafam Mami Mapao gi maike dagi thamje Mega Entertainment ki Manipur State ki Director Kabita Kaisam gi mitni makhada Sansad Mega Miss North East ki taraga maparak suba edition amasung Beardo Mega Miss North East ki
taraga nithoi sub edition di Imphal audition December taraga nipanda Kaisampata leiba Bhaigo Hotel da pangthokhibagi mapao asi amu miyam punna mieng taminasi. Sansal Mega Miss Northeast की तरागा मापन सुबह एडिशन अमसुंग वेरडो मेगा मिस्टर Northeast की तरागा निथोई सुबह एडिशन की इम्फाल ऑडिशन के शामपाता लेबा बैगो होटल दा पांगतोक्रे मेगा एंटरटेनमेंट मणिपुर स्टेट की डायरेक्टर कविता कैशाम की मिटिंग मखाद ब्यूटी पैजेंट असकी इम्फाल ऑडिशन अदु दिसंबर तरागा निपान दा पांगतोखिबनी ऑडिशन अदु दगी ब्यूटी पैजेंट असिदा सरु यानबगी दमक नुपी पार्टिसिपेट मरी अमसुंग नुपा पार्टिसिपेट मरी खंगतलगा गुवाहाटी दा थारगनी हाइरी ब्यूटी पैजेंट असकी फिनाले ना मथंग चाही 2023 की जनवरी 28 अमसुंग 29 दा असम की गुवाहाटी दा पांगथोकदबनी entertainment na koi notice ki nupa macha amadi nupi macha inkalak liba young talent sing sida pb riba platform ja to ki matik phai na haijaning hai di angang sing da makoi career da na tana makoi mi mang thok pangamba adagi potential lairaga expose tok tok tana lairamba mayam de magi hariba platform sina tona say for example ngasi lokanan na magna mega mister notice ke title se lauraga india maut sindura mana road to international in Mr. India ki mahut sila magna Mr. International da title lawak pangamak pase ngasi bawda India ina ahan bane Sansal Mega Miss Northeast ki taraga mapanrak sub edition amasung Beardo Mega Mr. Northeast ki taraga nithoi sub edition gi dama khalak labasini mafamda Mami Pao gi maiki dagi best wishes pizeri Aroi ba Pao da puzirakti ba Mapao asina Taraga taret lak suba state level orange festival ga mari lenana pangthokkiba sakhembi changamnabada nongmaitem susantina Miss Orange Queen 2022 gi mingthol phangkhiba ga loinana lokrakpam Hillary na ahan ba amadi Jian Relu Gonmaina ani suba runner up tarakhiba gi mapao asi amu miyam punna bigin tan तरागा तरेट लक सुबह स्टेट लेवल ऑरेंज फेस्टिवल की मनुंग चने चथकिबा मिस ऑरेंज क्वीन की मिंगथोल नोंगमाइटेम सुसांती दा पीक्रे स्टेट अस्ति की वांगमदी कॉन्टेस्टेंट अनि याउना पुन्ना कॉन्टेस्टेंट कुनग तरेट न सरुक यादुना चथकिबा मिस ऑरेंज क्वीन कॉन्टेस्ट अजुदा लौक्राकपम हिलारीना अहानबा अमदी जनरली गॉनमैना अनि शुभ रनर्स अप ताकी पुन्ना राउंड अहम थोकना खाइदोक्तुना चथकिबा कॉन्टेस्ट अजुदा बेस्ट डिजाइनर अवार्ड याउना तोंगान तोंगान बा सबटाइटल निपान की मना सिंगसु खुसिनकी नुमित हुमनी चुपना चथकिबा ऑरेंज फेस्टिवल की अरोइबा नुमित ता पांगथोकिबा ऑरेंज क्वीन कॉन्टेस्ट अजुदा मिस ऑरेंज क्वीन की मिंगथोल फंगख्रबी सुसांती दा लुपा लाख अमा मखाई अहान बा रनर्स अप ताख्रबी हिलारी दा लुपा लाख अमा अमदी अनि शुभ रनर्स अप जनवरी लुइदा लुपा लिशिंग हुबुद्रा मंगा की मना खुसिनकी लोइनना तोंगान तोंगान बा सब टाइटल की मिंगथोल फंगख्रबा सिंगदना लुपा लिशिंग कुनगम मंगा की मना सिंग खुसिनकी State asigi wangmadagi contestant ani yauna punna contestant kunga taretna sarup yaduna pangthokkiba Miss Orange Queen 2022 gi mingthol phanglakhrabi nongmaitem susanti amadi beauty pageant asida first amadi second runner up tarakhrabi lokrakpam Hillary amadi Jian Relu Gonmegi mafamda Mami Mapao gi maiki dagi congratulate tosari. And that's all we have in this episode. Matang episode ta ano mo pao kya ga lonya na mulak chege. Until then, keep watching Impact TV. Bye bye.